Ngiyalibingelela ekhaya egameni lenkosi yami uJesu. Ngibingelela bonke ubuholi obukhona phakathi kwale group ngegama likaJesu. Ya kuthi kufika incwadi yesambulo chapter 12 verse 11 elithi iBhayibheli bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lokufakazi babo abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Manje kuyavuka enhlizweni yami ukuthi makusafika iy'khathi ezinjengalezi mangifakaze ukuze ngilande amandla. Oh haleluya, ngilanda amandla ngoba lobu bufakazi busiza impilo yami ukuthi ngingahlehleli emuva, ngingabuyeli emuva. Kukhona okwenzeka abathandekayo okuqhubekayo namanje kusenzeka. Ngiyakuvuselela ngegama likaJesu ngokukholwa uNkulunkulu inkosi yomusa inibusise, amen. Ngangumuntu ongamthandi kakhulu uJesu, ngangimnyanya, ngangithi inkosi yabelungu ngoba sasithi mahleli namagenge sibhema insango sithi ngizwa abadala kunami abangifaka efieldini bathi uJesu Kristu uyinkosi yabelungu. Bafike basinika amabhayibheli bathatha izwe lethu, nami ngangibanjwe lowo moya ngihamba leyo ndlela embi. Ngangijulile kakhulu-ke ekwenzeni izinto ezobumnyama. Ngiyakhumbula ukuthi bake bangimikisa kwenye inyanga yangisebenzela emathuneni. Ngoba sinabangani bami sithi masiboshiwe ngangumuntu othanda ukuboshwa kakhulu, ngithanda ukuboshwa kakhulu njalo ngithole sengiboshiwe noma nginamaqala engiwenzile, kodwa-ke amaqala beyavula ingubo angene ngenxa yokuthi ngangihamba nabantu aba-corrupt nami ngi-corrupt. Ya ekhaya bake bangihambisa nje ukuthi bovala ukuthi bathi bovala ukuthi ngingasaboshwa nokuthi futhi ngingasagwazeki ngoba sasigwazana vele. Ngahamba namagenge lawo, kwakukhona impi yamaninja namandofayo, nami bengi one of them. Ngihamba namandofayo because ngihlala e-Central. Ya manje-ke bathandekayo, to cut a long testimony short, uNkulunkulu emuhle. Ngikhula ekhaya leli lasekhaya eMpondo la engangikhula khona khabo mamami. Mangikhula kanjena ugogo ozala umamami ubekayinyanga, and ey'nyanga kanjena vele wayesigqabile sonke vele sasisebenza izinto zesintu zemithi. Gogo inyanga khaya vele umamkhulu amathengisa ziduma kuyi-sport nje, kuthengiswa notshwala. Sikhula kule environment enjalo. Ngahamba endleleni, kukhona ubaba okuthiwa ubaba uMasilela, umkhulu wey'nwele ezimhlophe, wayeshumayela njalo ivangeli likaJesu. Manje mase sebancane, I was maybe 14, 15 years, sasiya lapha kushunyayela mhlawumbe makubiza i-altar call ubaba sithatha uJesu nathi, but unknowingly ngoba phela emakhaya ayifunwa lento. Ngahamba endleleni ngaqhubeka thothi ekukhuleni kwami ngumuntu oba stout, ongena aphuma ejele njengoba besengishilo, ongena aphuma ejele ngoba 1982 bengina 14 years ngashayiswa imoto vele impilo yami yaqala yahlangahlangana. Bengi-standard 4, ngazange ngisabuyela esikoleni, ngayeka isikolo ngangenela indaba yokuganga-ke nokungena emajele nani nani, yabona. Ya noma ngingabuya futhi ngabuyela-ke esikoleni, ngabuyela mhlambe 1999, not 1999, 1995, ya 1995 ngabuyela esikolweni ngohlala eDestiny. Inkosi yangisiza, amen bathandekayo. Manje-ke ubufakazi bami hamba kanjena, njengoba ngangumuntu ongamthandi uJesu. Ekhaya bebangibophile emzimbeni wami, bangimikisa komunye ubaba oyinyanga, wayengibophile engifase noma angigqabile engifase ngolinda la ekhalweni. Lezi zinto lezi zazingihola ukuthi ngichithe igazi. Ngangithi noma ngingafuni ukuchitha igazi, lezi zinto lezi zazenza ukuthi ngibe ngenye indlela kuba ngathi ngiphambanelwa umqondo. Ngangithanda igazi futhi uma kuyi-weekend, sahlala lathi Friday, Saturday, ngifuna igazi bazalwane, la lingakhona ukuthi ngilichithe nje. La endleleni masihamba ebusuku namagenge sibambe inkunzi ukuthi sisuse esipotini, kuliwe, kuqinywe amagesi nje, kugwazwane. Ya lento beyijabula lela kimi ukuthi ya chithekile igazi. Beyiba kanjalo. If ngingatholanga i-chance enjengaleyo yokuthi ngichithe umuntu igazi, ngangiyisika mina emzimbeni. Maliphuma leli gazi leli ngangiqola. Okanye mangabe angimtholi vele umuntu, angisikanga mina, ngangifika ekhaya ngifuna ukubalimaza. Ngikhumbula ukuthi ngelanga
ngaze ngalimaza ubabami isandla. Amen bathandekayo. Lento lena bathi emakhaya basilaphisa kanti basilahlekisa. Leyo mpilo ngayiphila ngingajabuli, kungazi ukuthi ubani ungangikhulula. Ngizamile ukuya ka-ZCC ukuthi bayangikhulula kule mpilo yasejele lokugqilazwa usathane lokufuna igazi, bahluleke ukungikhulula. Bedamba kancane lezi zinto, mangiphuza indayelo ngifutha ngipeta ngenza konke, bedamba ibuye futhi seyibuye ngamandla lento lena ifuna igazi. Ngazi ukuthi ubani uzongikhulula bathandekayo. Ngaqabanga ukuthi ngcono ngizibulale. 1994 ukuhlangana kwami noJesu. Ngihlangana noJesu noma ukutholwa uJesu, ngoba ngatholwa uJesu. Ngangingamfuni uJesu, kodwa uJesu ufika ngephupho. Kanjani? Ngangilimaza umngani wami, khona umngani wami sasiphuzwa sonke. Kwakuyi-16 December 1994, 16 December. Sasinomcimbi, sizoba nomcimbi, mara mina ngangumuntu onekhona, ngidayisa izinto, amaswidi, ngidayisa ama-apula, amakherethi, yabona, izinto ezinjengalezo. Manje kwenzeka iphutha nje, ngiphethe ibhodlela, ibhiya egcwele, yaphuka, ngasala nomlomo. Manje bese ngiluza ibhalansi, umngani wami wathi uyangibamba ukuthi nginawe, kanti uzosikeka esandleni. Laphuma igazi, lathela izinto, kwaqala impilo yami yaqala yaba snacks-ke, ngoba kwenzakala izinto engingasiqondanga. Kwafika ifamily yakhe, umama wakhe, baqoqa amabhodlela aphukile, nalo mlomo webhodlela engimsike ngalo, negazi lakhe balola balifaka eplastikini, bamthatha bamusa udokotela lo Sethaithon Sipula, bamikisa kulo dokotela ukuthi bayozama ukuthi ayenze thole i-treatment. Abangani bami laba abanye engisele nabo bangithusa, bathi yabona manje lo mama uthathe ibhodlela uzokusebenza. Ndoda ziqaphele wena, ngoba lo mama uyaganga lo mama lona. Manje nami sengishaya ovalo, ngaya kulo muntu owayegcina ukungisebenza, oyinyanga yami, yabona. Ngaya kulo baba oyinyanga yami, ngafika ngamtshela ngathi, baba kwenzakala into enjena, ngicela ukuthi ungisize. Wathi hhayi ngingakhathazeki. Ubaba lona wanginikeza umuthi, wathatha lo muthi lona oseplastikini nje, umsizi omnyama, uplastiki emncane nje, wathi uthathe kancane ufake phansi kwelimi. Every night 12 o'clock ebusuku ugibele phezu kombhede or phezu kwetafula, into ephezulu, ube ngqunu, ukhumule ube ngqunu, bese kufaka lo muthi phansi kwelimi, uyakhwifa uthi masibuyele kibo, masibuyele kubo kumagumba amane omhlaba. Ngenza as ubaba lona angitshelile, ngayenza kanjalo, ngawufaka umuthi, kwakumgqibelo ebusuku, ngiyakhumbula. Fakwa lo muthi, ngiyayenza, ngigibela phezu kwetafula lapha, phezu kwesitulo, ngiyayenza, ngiyakhwifa, ngithi mazibuyele ngenza mhlambe ngivele kusebusuku. Manje bathandekayo, into yangiqaka, after sengenze kanjalo, ngashaya olunye uvalo lakhona lathi mali ngishaya ngitatazele, ngiphelelwa amandla. Uvalo lakhona uzinhlizi ukuthi ngathi khona into engizoyibona esabekayo enkulu. Manje ngathuka, ngaphuma erumini lami, ngoba ngangihlala e-backyard. Ngaphuma erumini lami ngayo kokota endlini, ngoba ubaba bekahlala endlini nomama nogogo. Ngakokota ekamereni lakagogo, ngakokota. Ugogo, yini mandla baba, gogo mani angikhoni ukulala ngale rumini, ngathi kunezinto. Athi ugogo angikuthumanga, buyela, ayifuni mina leyo. Azange angivulela ugogo. Ngabuyela ngahamba ngaya erumini, ngafika ngaguqa, ngoba ngangikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa ngangingakholelwa ilento bengingakholelwa ilento kaJesu. Amen, angibeke kanjalo. Amen. Ngaguqa, ngathandaza, ngamcela uNkulunkulu ukuthi, baba uNkulunkulu, ubonile ukuthi lento yokugwaza umfowethu lo iphutha, akusinhloso. Ngicela ukuthi ungilwele manje, angazi kumele ngenze kanjani. Ngagibela embhedeni, ngalala ebusuku. Amen. Manje-ke ngiyalibonga leli thuba bazalwane. uNkulunkulu omusa nibusise. Manje impilo yami ihlangahlangene kakhulu. uJesu Kristu ngimthola kanjani? Ugogo makala lapha ongivulela, ngihamba ngolala, ngathi mangilele, ngaqale ngaguqa, ngathandaza, ngiqeda lapho ngagibela embhedeni ngalala. Ngathi mangilele ngaziphupha ngisespotini la zikhona ngiphupha ngisesitokfeleni, isitokfela ziyaduma, yabona. Ngoba vele bengihamba lezo zinto lapha, ziyaduma, kumnandi.
Hhayi ngiyasukuma ngiyajayiva ngihamba nge-toilet. Uma ngibuya e-toilet sekuhleli abantu endaweni yami, ibhiya nayi la. Ngiyabatshela ngetekisi engihleli la, bathi bakhuluma ngeSisuthu yabo. And kwakukhona impi yamaninja namandofayo. Njengoba mina nami ngangihamba impi, kodwa mina ngangiwela ngapha kumandofayo ngoba ngihlala e-Central from Khumalo Shop. Shuthi from nje singathi from Igumede till ka-Khumalo Shop besibiza ama-Central amandofayo ne. From Khumalo Shop kuya le Besuthwini amaninja. Kwakunaleyo mpi leyo kwakuliwa la e-Daveyton, kulwa impi yamaninja namandofayo. Manje njengoba ngihleli la esipotini la esitokfeleni, sekuhleli abantu endaweni yami and bakhuluma isiSuthu, kube khona into ethi hhayi ngcono uhambe. Ngiqale ngizikhuthuze ukuthi uMese nguphethe, uthi uMese angiphethanga. Manje lapha ephupheni bengingathi nginemali zonke iy'khwama zami, ngathi ngiwinile emadayizini. Kube khona into ethi hhayi ngcono uhambe lana, hhayi awukho safe ngoba kusele eSuthwini bazokulimaza laba bantu. Hhayi vele ngiphume, uma ngiphuma ngithi ngiyahamba, naba emva kwami baphuma baphethe imimese bangigijimisa. Ngibaleke lapha ephupheni, athi ababheka naba emva kwami, imimese iyapenyezela. Ngibaleke, ithi ababheka naba emva kwami, ngibaleke. Hhayi, ithi ababheka abasekho emva kwami. Ngibone indlu yesonto eyakhiwe ngey'tina. Oh haleluya. Uma ngibona indlu yesonto yakhiwe ngey'tina, kube nephimbo elikhuluma nami lithi ukuphila kwakho kukule ndawo, ngena la kule ndawo. Hhayi azange ngisabuza vele ngangena. Uma ngingena la kule ndawo la kuthiwe ngingene khona, ngithola abantu abadala nabasha bayawoshipa, abanye ngingakwazi nokuwoshipa ukuthi kuyini. Abanye bagicigiciza phansi bayakhala, abanye bayakhuleka, abanye zabo haleluya. Kuvela umama osemdala oney'nwele ezimhlophe, ngazibona zivelile la edukwini. Athi sawubona, ngithi yebo. Athi unjani? Ngithi ngikhona. Athi uyazi ukuthi usungezwa manje? Ngithi cha angazi. Athi pho uzoyenzani? Ngithi ngizothandaza. Athi pho ulindeni? Ngithandaze emaphupheni, lapha ephupheni. Ngithandaze. Ngiphaphame. And ngiphaphama ngithi into eyenzeka real, kanti ngiyaphupha. Hhayi, ngihlike embhedeni ngiguqe amadolo ngithandaze. And kusa kanje i-Sunday. Sasilungisa iy'mpahla-ke Sundays ukuthi sihambe siyojayiva. Impahla nje sigcoka ama-Dickies brand new, yabona mos, Viola shirt, Pringile, yabona ukuthi sibe bahle, Sexon, sigeze siba bahle sikwazi ukuyojayiva. Manje nami ngangilungisile nje ukuthi hhayi ngiyojayiva mara ngelanga yashintsha isimo sempilo sashintsha ngoba ngangibone okunye okwenzakala empilweni yami. Uma ngivuka ekuseni iphimbo leli liyaqhubeka liyakhuluma kimi lithi hamba ufuna le ndawo, ukuphila kwakho kulapho. Ngithi ngiyoyifunaphi le ndawo? Ngigeze ngibe muhle, ngishaya mhlawumbe i-BA1, ngiyacabanga nje ukuthi ngangiklamaklama wise. Hhayi sengiyaphuma-ke manje ngiyofuna le ndawo. Uphuma kwami ukufuna le ndawo, ngehla ngeMaduna, yabona uma usuke eMemela wehla ngeMaduna kunenkonzo ephumele e-Eastland neKwaluba. Angazi ama-Westfield or ama-what. Ngifuna ukuya kiyo-ke lapha, vele ngingene egedini lapha, ngingene phakathi. Ngithi ngingakahlali phansi le phimbo futhi lirase empilweni yami lithi la bantu babonile abagqokanga iy'ngubo ezimnyama negqoko zengwe, kodwa bagqoke iy'nto ezi-private. Le ndawo le akusiyona leyo ngilale ngayo. Hhayi ngiyabona plus lapha ngathi kuney'thombe zabo Maria nezabo bani. Hhayi ngiyabona ukuthi hhayi this is the wrong place. Ngaphuma, benginemali vele esikhwameni, mara ngiyacabanga ukuthi manje ngizoyaphi ngoba le phimbo leli libelesele. Ngikhumbule ukuthi ngangivamise ukuya-Alliance Church. Umntana sekhaya wayethi njalo usisi wami omdala wayethi njalo bakahola ngeyi-20, bekuthi njalo makahola ngeyi-20 manje ngiyomfuna imali, athanda ukungifakazela ngoJesu. And uJesu angimfuni-ke mina, kodwa-ke bengenza ngathi ngiyaresponda uma ngifuna le mali, yabona. Ngoba ngifuna le mali, ngayithanda ukuthi ngiye esontweni, kuwaya nami e-Alliance for sekuthi azongipha imali ngihambe ngiyodakwa, yabo. Hhayi kube khona into ethi hhayi manye i-Alliance. Hhayi vele ngiyahamba lapha ngigibela iteksi. Iteksi mayehla ngidungeni so, le phimbo likhulu lithi kimi labo ugijima khona izolo kule ndlela le. Uma ngithi ngiyabheka idungeni manye ngasengizibisile,
ngiyabona vele ukuthi kunjengoba kunjengasephupheni. Hhayi ngimangele ukuthi hhayi Nkosi kwenzakalani. Hhayi ngihlike-ke etekisini ngingene enkonzweni. Uma ngingene enkonzweni ngithola vele inkonzo i-on, it was 11:45. Ya vele ngihambe ngiyohlala emuva i-usher lingithathe emuva le kubobaba hlale lapho. Bawoshipa abantwana benkosi bawoshipa. Kusukuma omunye ubaba bathi babundawe owayethengisa ama-Bosberg, umfundisi Ndawe wayethengisa amabhayibheli eDanswat namacilongo evangeli, wayehlala eThema. Ayi loya baba loya bazalwane wavula incwadi incwadi not Luke, Romans chapter 7 uverse 15 no 18 19 lapho lithi khona okuhle ngithanda ukukwenza ngikhona ukukwenza kodwa isono engisinyanyayo yise ngisenzayo. Washumayela lo baba ashumayela nge-merry go round yesono ukuthi nabantu abagibela i-merry go round abasafuni ukwenza lento abayenzayo kodwa i-merry go round iyabazungeza iyayibenzisa. Ayi shumayela ubaba washumayela ngabona ngathi ushumayela ngami lo baba lona. Into yangiqaka naye azange ngizibone ukuthi ngisukume kanjani, ngizibone sengiphambili ngikhala inyembezi khala. Hey bazalwane, bangibamba-ke ubaba uRahwana the latest, bangikhulekela nobaba uMasilela-ke, ubaba uMasilela lo la egrubhini bangikhulekela-ke nobaba ubani naye ubaba uNdawe ya bangibamba bangikhulekela. Ngakhulekelwa-ke nga-attend inkonzo. Ngathi uma ngiqeda ukuphuma enkonzweni ngabuyela-ke endleleni zami zobumnyama, sabuyela saya esipotini ngayophuza. Mara manje enhlizweni yami bese khona into eyenzekile empilweni yami. Noma ngikhuleka noma ngiphuza ibhiya ngiyayithandazela iglazi ngithi Jehova ngisize ngiyekele, ngifuna ukuphuma kule ndlela and angitsheli bangani manje, ngitshela ngiyi-one ngifuna ukuphuma kule ndlela. Ngaqhubeka-ke ngensango nako konke kodwa angisayenzi njengasemhleni. Kwathi malilandele iviki elilandelayo ngaya enkonzweni, bashumayela babiza i-altar call, ngaya phambili bakhuleka bangibeka izandla and uNkulunkulu khona akurivila-ke lapho ukuthi yabona umuntu makaphuma ethuneni, uma umuntu aqeda ukusindiswa afana nomuntu ophuma ethuneni. Uthi uJesu encwadini kaLuke lapha encwadini kaJohane 11 uma ayovusa uLazaro ofileyo uthi mabasuse itshe, balisusa itshe uyathandaza ubheka phezulu, maswala aqeda ukuthandaza uyambiza ofileyo. Lithi iBhayibheli waphuma ofileyo ebanjwe ngey'ndwa noma esongwe ngey'ndawo sule ekhakhayini lakhe ofika aphathini emathini ezinyako. Uthi uJesu kibo mthukululeni nimyeke ahambe. Ya uNkulunkulu wambula enye into ukuthi ngokusoloko ngiyaphambili noma ngaya kabili kathathu bangithukulula abazalwane, ngikwenza inkonzo yokuthukulula kodwa khani ngiyibona manje njengoba sekuphela iminyaka eminingi. Amen. Ngakhulekelwa mhlambe ngakhulekelwa kokuqala, ngakhulekelwa kwesibili nokwesithathu, ngaya phambili ngabashumayela evikini lesithathu bababiza i-altar call, ngaya phambili ngoba ngiyayifuna lento bazalwane, ngilambele lento kaNkulunkulu. Ngaya phambili ngawubeka izandla evikini lesi-3 noma elesi-4 ngiyakhumbula ngangisesikolweni ngenza u-form 3 ya kwakusabiza ngama-form 3. Ngangiseklasini ngezwa injabulo engayazi velaphi bazalwane, yo and lesikhathi angikheranga, angiphethanga nesenti kodwa ngenza injabulo, ngijabulile. Ngisajabule kanjalo ngaya kumem ewayefundisa, ngawuqela ukuyanga endlini engasese ngoba bekuceda ukushaya half past 10 and ngo-11 i-break time. Umeme wavuma, ngahamba ngafika etoilet la kungena khona umuntu ngamunye, ngavala ngakhiya. Ngazibuza ukuthi why ngijabule kaso, sekuhlala inyembezi zenjabulo manje. I don't know ukuthi kwenzakalani empilweni yami, kweziphimbo elirasayo likasathane lathi ujabule kangaka ukuthi wena sowuzofa. Ngathi kanti umuntu makazofa kwenzakala so. Ngalizwa iphimbo elihoshozelayo likamoya oyingcwele lisholo phansi
lithi usindi lithi into ekwenza ukuthi ujabule kangaka ukuthi somntwana kaNkulunkulu. Ithe mayithe somntwana kaNkulunkulu kwaphakama uboya emzimbeni, kwaphakama inwele ngathi nginesiboko, kwagcwala amandla omthandazo. Ngathandaza, ngifuna ukuthandaza ngelanguage yami yahluleka, ngishaya izilimi bazalwane. Hey, phuma inyembezi inyembezi ihlangane namafinyila, ngiyakuthandaza, ngihanjiswa kumoya bazalwane, ngiyezwa ukuthi manje impilo yami ayisekho la, ngigcwele amandla omlilo bathandekayo. Ngakhululeka ngiyabezwa abantu ngibazwele ekudeni bazochama letho shuthi ngamagama sekuyibreak. Manje ngifuna ukustopha kusitophi and akekho noyi-one wangena wangiphazamisa. Ngakhululeka ngathi manje ukuthandaza kwaba ngathi khona into esisukile emahlombe ami, ngazizwa ngilula. Ngathi kwaba ngathi khona into esisukile emehlweni ami, ngathi manje sengibona umhlaba ngenye indlela, ngoba ilisiba la ngangifunda khona elesiba kuseduze kwesiganga. And ihlahla lezi ngabona zizinhle, ngabona inyoni zizinhle, ngabona abantu babahle, ngabona isibhakabhaka sisihle. Kwaba ngathi khona into ebeyingisithile sonke lesikhathi engasiboni. Ngathi ngisamangele ngizwa abahlabelela phansi lapha abantwana benkosi, i-SCN, uyinkosi yamakhosi, ngumdali womhlaba, bahlabelela. Ngahamba ngaya eklasini lami ngolanda iy'ncwadi, ngathola i-calculator yami ikhona, bangayitshontshanga nama-textbook, akusanabantu eklasini. Ngaphuma-ke ngaya ku-SCN, ngathi ngifuna ukufakaza, bathi hhayi ngizofakaza next time ngoba ilanga lomthandazo lo langa, azange bavume. Bazalwane, injabulo uchithile enhlizweni yami, ngaphuza amanzi ngabuyela eklasini. Mase kubuyela i-break, after school ngahamba ngaya ekhaya, kusukela isiba uya ememela, azange ngiyizwe indlela endleleni ngihamba ngifakazela wonke umuntu engihlangana naye ngoJesu. Wonke umuntu engihlangana naye ngimfakazela ngobuhle bukaNkulunkulu ngoJesu. Ngathi mangifika erumini lami la ngilala khona e-backyard, ngavula ngavala umnyango, ngaguqa ngamadolo, ngathandaza, ngithi mangithi Baba, yehla leyanto, ehle etoilet, ehlala amandla, angihambisa abathandekayo emthandazweni. Ena lapha ngisathandazi ngelanguage yami, thandaza ngama-tongues. Ngakhuleka, ngaqeda ukuthandaza. Iphimbo lakhuluma lathi futhi kimi, khipha lento oyifake ekhalweni, ayisi-right. Ngayikhipha, ngangifaka ulinda la intambo inomuthi, yabona, bathi bangiqinisa ngayo ukuthi ngibe protected. Ngayikhipha, ngayifaka i-toilet, ngayidonsa. Iphimbo lathi kimi, yonke into oyithathe ngokungafanele kubanikazi, eseyigugile ifaka umlilo. Abasa umlilo emva komkhukhu, abasa umlilo, ngashisa izinto lapho engangiyithathe edrobheni ngokungafanele, engangiyithathela abantu ngokungafanele, ngafaka umlilo. Lezi engathi siphilile, iphimbo lathi stop, zimisele kubanikazi. Ngathi no, bazoqabana nami. Wathi nginawe. Lapho ngambona khona uNkulunkulu ukuthi uyangenelela. Ngahamba ngazibisela kubanikazi, baselebrate nami, zange bangiqabane nami, babonga nje ukuthi ngempela sengiphendukile. Amandla kamoya ingqwele-ke bazalwana aqala operate empilweni yami. Ukusebenza kwamoya oyingcwele empilweni yami. Umoya oyingcwele esengibhabhadisile usuyasebenza manje empilweni yami. Waqala wabeka inkonzo yokufika early enkonzweni, ukusula iy'tulo nokupakisha iy'tulo. Ngaresponda kuloyo nkonzo loyo, ngangifika early enkonzweni. Ngafika lapho ngobona umambokwane babhizi nabantwana be-Sunday school, nabanye abothisha be-Sunday school. Ngizama ukuthi ngaphazamisani nabo ukuze ukuthi ngisule iy'tulo, ngoba ngikhulekela into yangiqala le ngisulwa ngayo, bese ngiyazisula iy'tulo, ngiyipakisha. Ngokuresponda kwami lowo nkonzo, uNkulunkulu wasubeka inkonzo ukuklina esontweni, ukuthi ngithathe iharafu ngizoqenta esontweni ngoba kwakunotshani nje eceleni la. Ngayothatha iharafu ekhaya during the week, ngeza ngazoqenta leyo nkonzo leyo. Ngathi mangiqeda ukuyenza, ngangithi mangiqeda ukwenza lezo iy'nkonzo ngangiba nokujabula okukhulu, and ngangithi mangikhuleka ngihanjiswa emthandazweni, uzwe ukuthi hhayi ngiyahanjiswa, ngiyahanjiswa. Wahamba leyo nkonzo leyo bazalwane yokuklina esontweni, yabeka inkonzo yokuya esibhedlela. Esibhedlela kanjani? Ngilele ebusuku ngelinye ilanga, ngibona ngoba ngangiyikhasimeni lase-BBH, yani ngangithanda ukulimala, futhi ngena ngokugwazwa, yabona.
uNkulunkulu abeka inkonzo ukuthi ngiyokhulekela abagulayo esibhedlela, ngoba ngabona esilingini phezulu kuvuleka imbobo enkulu, kuvela umuntu omkhulu ukhomba abantu baphuma ngey'treshi, ade yabona labantu bayafa abangazi, hamba uyenza abafundi. Heyi, ngaya kubaba uMasilela-ke mina, ngoba lento zange ngiresponda, zange ngiyithande mina lento ukuthi manje lento engiyibona and azange nginike ukuthula, yangihlupha. Ngakhuleka ukubuza uNkulunkulu ukuthi ngiyekubani. uNkulunkulu wambula yena ubaba uMasilela lo khona la egrubhini. Ngaya kuye, if asakhumbula ubabaye. Ngamfica ahleli edanroom, ehleli nabantwana bakhe, baphuma sahlala saxoxa. Esingamtshelanga ngithi baba, nayi into engiyibonile phela, ngibona umuntu, ngibona abantu baphuma ngey'treshi kuthiwa ngiyobathandazela. Mina enhlizweni yami ngifisa ukuthi ubaba uMasilela angavumi, ale athi hayi yena usesemncane ekholweni, akwaziki, kumele uhlale phansi ufundiswe kuqala. ubaba uMasilela sadla kamnandi lapha amakhekhe, udrinki sadla lapha. Amasola ubaba uMasilela wangiguqisa phansi, ngaguqa mase ngizohamba, ngaguqa wabeka ibhayibheli phezu kwami, wathandaza incike inkosi, yathandaza. Esola bathi hamba uyoyenza lento uNkulunkulu athi yenze. And manje ngaba disappointed because mina bengifisa ukuthi ale athi hayi ngempela usemncane ekholweni. Ngaresponda-ke bazalwane, ngaya-ke esibhedlela BBH, ukukhulekela abagulayo, inkonzo yase-BBH ukukhulekela abagulayo. Ngelinye ilanga ngahamba ngesitimela, ngangalazi i-coach labazalwane, ngangigibela noma kweliphi i-coach mina-ke elabazalwane ukuthi ngiyalifuna kodwa angilazi. Ngathi bekusesekhona, bezazi kube khona impi ye-ANC nenkatha, angisakhumbuli ngoba ama-coach lawa bese ngenye indlela bungakhona ukungena kule coach leli uphumele kuleli lingale, ngathi bese bavalile ukuthi wangena kuleli ungenile. Ngahamba-ke ngesitimela siloko nge-BBH, thothi ngiyayenza le nkonzo ngaphathi kweviki ngiya e-BBH ngiyokhulekela abagulayo. And nginikeza abantu uJesu, ukuthi abantu bathathe uJesu, because uNkulunkulu wokuqala wathi kimi ngiyenza wrong le nkonzo. Umoya Ingcwele wangisola kakhulu ilanga lokuqala ukuthi uyenza wrong, mawufika ukhulekela abagulayo ungayenzi kanjalo, but batshele ngami kuqala before bakhulekela. Okay, laba ba-unconscious ungabakhulekela, but laba bakhona ukubona batshele ngami kuqala, bafakazele ngami kuqala, bese bamukela uJesu. Okay, ngayenza-ke le nkonzo bathandekayo. Wahamba isikhathi ngithe ngisenza le nkonzo, ngilanga ngigibela isitimela ngibuya e-BBH. I'm very exhausted because uyadrenana inkonzo yokukhulekela abantu, iyadrenana kakhulu. Ngibuya khona omunye udoctor angazi wayethanda ukunginikelela umzalwane, ngithengile ithinta igroovy ne-donut, khona le bhansi bathi i-donut or i-red cake. Hhayi ngihamba lapha, hhayi ngidlala izinto lezi, ngigibele isitimela. Mase ngigibelile esitimeleni, hawu, kanti ngizithela phakathi kwe-coach labazalwane, angilazi. Kanti phakathi la ecoachini kunomama Rogwane. Hey, nangu umama Rogwane athi, hey bazalwane, siyabonga namhlanje. Baqola ingoma zesonto, baqola wathi siyabonga namhlanje, uNkulunkulu usibusisile, sinomvangeli uKhumalo uzosikhonza ngezwi. Hey mangicabeka umvangeli uKhumalo, shicwa amagama usho mina. Hey madoda, engazange ngishumayele mos mina, angazi next ngokushumayela, angazi ukuthi ngiqala kuyiphi inqa iBhayibheli lingaka. Ngifake enkingeni umama Rogwane, yazi ngifake enkingeni, kodwa ngistophe or ngenzeni. Kodwa-ke uNkulunkulu emuhle ethembekile, ithe mayifika isitimela sisuka sasisuka eDanswata, angisakhumbuli kahle, mara nje endleleni lapho mase bazonginika i-pulpit ukuthi ngithathe over. Ngiyakhumbula ukuthi azange ngilivule iBhayibheli bazalwane. uNkulunkulu umoya Ingcwele wathi kimi mangifakaze ukuthi ungisize kanjani uNkulunkulu, ukuthi ngisindiswe kanjani, ngibuyaphi. Ngafakaza ukuthi mina bengisigebengu, ngihamba indlela yobumnyama, ngingena ejele, ngiphuma. Ngicabanga ukuthi uqala ukuhlakanipha ukuthatha inombolo, noma uqala ukuhlakanipha komuntu, ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukuhamba ebusuku, uhamba nabantu abagwazanayo, kanti lokhu kukufaka kakhulu enkingeni. Ngingenakuthula, ngazi ukuthi ukuthula ngiyokuthola kanjani, sengifisa nokuzibulala. uNkulunkulu wangikhulula, ngafakaza. Ithe isitimela mase sithi alliance, sesingene alliance, ngaqeda ubufakazi bami, bathandaza ekhonjini, kanti sengiyibasile bazalwane, sengiyibasile manje, sengisenkingeni njalo manje eBosberg e-BBH ngiyokhulekela abaguli. Ngingena nama-coach labazalwane angilazi, ngingena noma kweliphi i-coach, ngibalekela ukuthi i-train zazi isuke soloko safunana ne-coach, ngingena noma kweliphi i-coach. Ngangena kwelinye i-coach lebhola, qala ngangena kwelamadlozi, ithi i-train mayisuka ithi gudlu, ngaqala ngathi
oh njengawe tabheka vele nokuqula kwakhona yabona ngathi besihumusha kancane. Oh njengawe Jesu wami akekho njengawe akekho. Labo baba labathi ela ungazosinyanyisa lana wena. Ikhosi leli le ungazosinyanyisa ndoda bakwata labo baba laba bathi niyabanyanyisa labo baba laba manje khona omunye